koliko ova pitanja bila teška i bolna za nas, a nema teških i bolnijih pitanja, mi ne smemo dozvoliti da sami sebe definišemo kao državu jednog problema, jer to uvek u krajnjoj instanci donosi najviše štete nama samima. Mi moramo biti spremni, dakle, da nastavljamo da izgrađujemo saradnju u onim oblastima koje su od obostranog interesa, a često, usudio bih se da kažem, od većeg interesa čak za Republiku Srbiju nego li za Sjedinjene Američke Države. Govorim naravno o ekonomiji, mislim da ćemo i tokom današnjeg dana na narednim panelima mnogo više govoriti o toj temi, o velikim uspesima koje smo postigli. Činjenica da su danas Sjedinjene Američke Države najvažnije izvozno tržište za naše usluge, pre svega za proizvode naše IT industrije. U prošle godini preko $1 milijardu izvoza, indikatori u prvih 6 meseci pokazuju da će biti daleko prevaziđen taj opseg u ovoj godini. Sjedinjene Američke Države su najvažnije tržište i za proizvode naše namenske industrije, pre svega kada govorimo, dakle, o prodaji naše pešadijske lovačke municije na američkom civilnom tržištu. Dakle, iako često nismo najjeftiniji, ali dobro prolazimo zbog izvanrednog kvaliteta robe koju nudimo i tu takođe vidimo uzlazne trendove. Kada govorimo o tome da američki investitori zapošljavaju preko 30.000 radnika u Srbiji i da su prepoznati kao neki od najboljih poslodavaca, dakle, sa najboljim i zaradama i uslovima rada u Srbiji. I nemojmo, dakle, da to zanemarimo i nemojmo da budemo lenji, da ne radimo, da saradnju u tim oblastima unapredimo i dalje koliko god je to moguće. I konačno, na političkom planu, uprkos ovoj teškoj i bolnoj temi koja nas razdvaja, mi imamo jednu stvar koja nas i tekako blisko povezuje, a to je, verujem, naša zajednička vizija budućnosti Balkanskog poluostrva. Da želimo isto, da smo spremni da radimo na tome da izradimo Balkan kao prostor koji će biti obeležen mirom, stabilnošću, međusobnom saradnjom, koji će karakterisati politička predvidivost. Siguran sam, dakle, da je to vizija koju delimo, nešto na čemu već zajednički radimo i niko ne gaje iluzije o tome da uloga Sjedinjenih Američkih Država u izgradnji tog i takvog Balkana može biti zamenjena.